Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufus zakiyah. Yang jino tanyo tatamong lem kembali lem kepada Darul Huda menghafal. Yang mana pada kalinya kita akan tak uji hafalan matan Sulamil Munawrak ataupun yang sering takun bait mantik. Cuma segalam tatamong dalam Darul Huda menghafal ya terlebih hele ya talake untuk perkenalan diri daripada Tengku. Nama lengkap, alamat, nama orang tua, kabilah, alian kelas, nama wali kelas. Ya, kamu persilahkan. Nama lengkap saya Boy Haki. Alamat Tanjung Cengai. utusan dari kelas Padum Utusan dari kelas 4F. yang menjadi wali kelas Tungku Saddam Akbar. kabilah ada Kabilah Panton A. kabilah Panton A. Ya, jadi Tengku segalam tanyo memasuki kepada Darul Huda menghafal ya nyo tabi tupu ile yang bahwa nyo na dua buah session. Session yang pertama yaitu dengan cara tak sambung bait. Ya lung baca ile untuk nak sambung lera ni. Ya. Alinya session yang kedua itu berupa pertanyaan. Yang mana nanti akan lung ajukan pertanyaan yang dijawab oleh Tengku untuk kan. Jadi jino Tengku mulai le bait yang pertama kitab Sulam Munawrak. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijaba min sahabil jahali hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man kad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kullil muktafa al-arabiyil hashimil mustafa. Yan kajianan jadi jino na dengar bergagat nya lung baca bait alian na sambung na lanjut. Menyo golom lung kun stop ataupun piu ben piu ile. Ya. Wa ma bil lafdin ladaihim syuhira Tabdilu lafdin biradifin asyara wa syartu kulli ayura muttarida mun'akisan wa zahiran la abada wala musawiyan wala tujawudha bila karinatin biha tuhuriza wala bimaidura bimadudi wala mustariki minal karinati khala wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi. Yan kasih benan jino na dengar bergalam na lanjut lam wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tangkasim Aidan ila syartiyatin muttasilah wa misluha syartiyatun munfasilah juz'ahuma muqaddamu wa tali amma bayanu zatin ittisali ma aujabat talazumal juz'aini wa zatul infisali duna maini ma aujabat tanafuran bainahuma aksamuha salasatun fal tu'lama mani'u jam'in aw khuluwin aw huma wa huwal haqiqiyul akhasu fa'lama. ya ngajit fa in turid tarkibahu farakiba muqaddimatihi ala ma wajaba Warattibil muqaddimati wandura sahihaha min fasidin muqtabira
fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati wa ma minal muqaddimati sughra fayanjibu dirajuhal fil kubra wa dhatu haddin asgharin sughrahuma wa dhatu haddin akbarin kubrahuma wa asgharun fadhaka dhundiraji wa wasatun yulgha ladal intaji. Alinyan selanjutnya famuntijun li awalin arba'atu katsani thumma thalisun fasittatu Watat Watatba'un natijatul akhasa min tilkal muqaddimati hakadha dhukin Watatba'un natijatul akhasa min tilkal muqaddimati hakadha dhukin wa hadhil ashkalu bil hamli mukhtasatun wa laysa bisyarti wa hadfu fil ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ati wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw talsalsulin qad lazima. Ya, yang selanjutnya yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halumma jarra muttasilan nataijil ladhi hawa yakunu aw mawsuluha kullu sawa wa in bi juz'in ala kulli studil fadhaka bil istiqra'i indahum unkil wa aqsuhu yud'al qiyasal mantiki wa huwa alladhi qaddamtuhu fa haqiqi wa haitsu juz'in ala juz'in humil fadhaka tamsilu ju'il fadzalika lidha li jami'in fadzaka tamsilu ju'il wa la yufidul qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wat tamsili. Ya, selesai. Jadi jino season pertama ka selesai, yaitu sambung bait ka selesai. Jino tatamong dalam season yang kedua, yaitu berupa pertanyaan yang dengar bergeget ya, supaya ya mangat jin jawab. Coba nebacakan bait yang menjelaskan syarat bernatijah syakal yang kelhe dan syakal yang kepet. Wasalisul ijabu fi sughrahuma wa antura kulliyatan ihdahuma wa rabi'u bi khamsatin wa rabi'u adamul jam'i qisatan illa bi suratin fa fiha tastabin. Alinyan selanjutnya coba Tengku jelaskan bait yang akan lung baca siatu. Wal hukmu lil jinsi bi hukmin naw'i wa ja'li kal qat'i ghairal qat'i wa thani kal khuruji an ashkalihi wa tarku syaratin nadji min ikmalihi. Coba Tengku jelaskan kiban pengertian daripada wal hukmu lil jinsi bi hukmin naw'i wa ja'lil qat'i ghairal qat'i wa thani kal khuruji an ashkalihi wa tarku syaratin nadji min ikmalihi. Pas. Jadi kita lanjut dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu lung baca bait menjelaskan kiban pengertian daripada bait tersebut. Wa minhu ma yad'unahu murakkaba li kaunihi min hujjajin qad rukiba farrakibanhu in turid an ta'lama wa qalib natijatan bihi muqaddimah. Jadi sebahagian daripada kias, kan kias terbagi dua, nah iktirani dan istisnai. Sedangkan di sini kias istisnai. Jadi kias istisnai tersebut dimurakabkan dengan dua muqaddimah. Maka ketika kita ingin murakabkan dua muqaddimah tersebut sebagaimana yang telah terdahulu, yaitu harus memakai muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra.
Jadi enan sebagai jawaban daripada pengertian bait tersebut. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, sesi pertama dan sesi yang kedua, maka berakhirlah acara Darul Huda menghafal. Cuma sebelum tak akhiri acara Darul Huda menghafal, yang putra sebab sehingga Tengku tim ikut acaranya, sehingga sesuatu yang menjadi motivasi Rona, sehingga ikut acaranya. Silahkan. Jadi yang pertama sekali karena ingin mendapatkan pelajaran dan pengalaman. Yang kedua ingin membahagiakan kedua orang tua. Cuma dua itu saja yang dapat menegah hati saya untuk mengikuti peserta penghafal Darul Huda. Alhamdulillah, ternyata yang jid kemotivasi Tengku ikutnya yang pertama untuk membahagiakan orang tua, dan menjadi pengalaman. Jadi sedikit saran daripada ulun tuan, tingkatkanlah menghafal, karena untuk uke akan tapa jehlam acara iaitu tafai bid alfiyah. Nyojinaile na tingkatkan lom nilai bed mantek, karena mantang kolom lancar dan yang harus mengulang-ulang lom, supaya kiban pengertian daripada perbit daripada matan sulam. Enan kehile acara Darul Huda menghafal takhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.